Urukiko rwabarugenderire kwikanisa ebiteekateeko by'abeebembezi b'abakazi aba n'ekigendererwa ky'okureetaho enkwatanisa hamwe n'okwongera kusya obuheereza omu bantu. Garuko yebuzi yokor kansara umuruka iwe nk'ekiko yisirizinga ate kikundira Uganda oriya kuyagamba batera omunga ate kunagamba batera omunga kumwe mu ba women council uri muhimu aha bwenshi women's day taro ninga kebireho katutarebere murumu katutabarebere imwe n'umukomaho itukomaho just nyumna bebe muri leadership ya women councils abakakoba bakimanya kandi tutekwa celebrate ngaki women's day because council too ekatekwa ku percent z'abakazi. Urukiko rwahitaba mu bakansara ba South hamwe na North Division hamwe n'abebembezi b'abakazi ba Women Council kandi aba bagambira umunyishengero wabo bimwaha byose basasize omukyara hato tagisirwe umugavumenti atahandi ikivogwe tubushwere ecyo mwakimanya kugaruka hansi mu bishomesa abakazi bahansi amukweta bahansi obutakwatanisa hamwe na sente z'ebyentunguka nizo zaba ziri enshonga nkuru ezacirwa kugambwaho kuba tutaireho gavumenti ya turiko n'abakansarazi ba turiko aha boku tingarebaga nege mutwari 10 bahira ba women council erabaireho hasi yiguru ministry yakashitwe kwatugamba ngabantu baba batano mwero de abantu batano kumushabi konko kumushaba sente tizibaye ati sofati mpuriyo mariye mitoresha na mwenda stay on ati mitoresha na mwenda bibaza kuzigabanisa groups zinga mukabako kumwendanye nimba chenga kokuzayo mu mwaka baba kumpanya baba remesango ito tukazirukaho nyabora mugaruke itandike busi kokuzirukaho bashembere mwero mutaziruka oguhona yabehanangiro zo kwatanisa bakakorera hamwe ahabwe ntunguka yorembo hamwe n'amagara marungi watware njirimbi niyo mwana wabwe tizina korachi riroba mukamana mweno mwene bachibagambera munito tuchano dero kwe yanga no yanje tumwanjire rwo kunzure tokozeki echo mucenabwe ubwo hatabebembezi aba bari omukwetebekaniso zo kukuza ekiro kyabo omu rurembo rwa Mbarara ahabwa TV West ndi era akiza.